mbifurije uwa mbere mwiza cyane. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani tubwira ko Zanga na Antonio Conte bakeneye iyi finale. Akaba ari perezida w'ikipe ya Nerazzurri ndetse n'umutoza Antonio Conte bakaba bari Düsseldorf rero aho bari gukinira umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza na Shakhtar Donetsk uyu mugoroba. Akaba ikipe Inter Domira ishaka kugaruka ku mukino wa nyuma dore ko imaze imyaka 10 itagera ku mukino wa nyuma wari wose ku mugabane Burayi, ibiheruka mu gihe cya triple ku bwa Mourinho ababyibuka. Hanyuma ikipe iri gutsinda hanga hagati ya Shakhtar Donetsk ndetse n'ikipe ya Inter Domira ikazahura na Sevilla ku munsi wa gatanu. La Gazzetta dello Sport kandi yatuzaniye amakuru kuri Lionel Messi, ikaba itubwira ko uyu munyargentina ari gutekereza uburyo ari busohoke mu ikipe ya Barcelona nyuma yuko rero yatunguwe ndetse akaba amaze no kunanirwa nyuma y'amasezo menshi cyane akinye mu ikipe ya FC Barcelona, akaba ashaka kuyivamo. Rero bihuha bikaba bimwerekeza amakipe atandukanye. Inter Domira irashaka kugerageza rwose icyo yakora, hanyuma Manchester City akaba ari umukandida wa mbere ngo watwara Lionel Messi aramutse avuye mu ikipe ya FC Barcelona. Iki kinyamakuru kandi cyo ku mpapuro ziroze kiratubwira ko Zlatan Ibrahimovic ndetse na AC Milan bamaze igihe batumvikana mu by'ukuri, bakaba bari gupfa miliyoni 2.5. Ikipe ya Mirase miratanga ibwira Zlatan ati turaguha miliyoni 5 z'amayero ku mwaka harimo n'amabonus. Zlatan akavuga ati nta hagije murampa miliyoni 7.5 z'amayero ku mwaka harimo n'amabonus. Akaba bagabo rero bafite iki cyumweru ngo cyo kumvikana, ibiganiro bikaba biri butangire uyu munsi. Tutto Sport kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani natubwira ko Paul Dybala ibintu bitari kugenda neza cyane kugeza kuri ngo akaba atarongera amasezerano n'ikipe ya Juventus. Juve ikabaho kugira ngo azagendere ubuntu cyangwa igiciro kigabanuka umwaka utaha ngo yamurekura uyu mwaka muri isama kuko ararangiza amasezerano n'ikipe ya Juventus umwaka 2022. Affaire suivre. Corriere dello Sport kandi kabagarutse ku ikipe Inter Domira ikaba igomba gutana mu mitwe n'ikipe ya Shakhtar Donetsk uyu munsi saa 3 z'ijoro muri Europa League kimwe cya kabiri kirangiza. Corriere dello Sport kandi yatubwira ko ikipe ya AS Roma uyu munsi nibwo iri burangizanye n'abanyamerika, hanyuma isinya iraza gusinyirwa Irandani mu kanya. Hanyuma kandi uyu boss wa Texan uri buguri ikipe ya AS Roma akaba ngari guhereza umuhungu we muri kapitali kabisa kujya kubaka ikipe ya AS Roma. Corriere di Torino ikabitubwira ko mu bantu bari busohoke bwa mbere muri isama hakarimo Gonzalo Higuain ndetse na Semi Khedira. Akabangawe n'amaferi abiri ikipe ya Juve iri gukoraho mu by'ukuri ku buryo igomba guhita itandukana nabo. Il Mattino ikabitubwira ko Alan ukina hagati mu ikipe ya Napoli ari gushakishwa cyane n'amakipe menshi cyane harimo Everton, Atletico Madrid ndetse na Borussia Dortmund. Iki cyamakuru kikatubwira ko kandi Borussia Dortmund yamaze kurekura offre ya miliyoni 25 z'amayero. Twekeshe mu gihugu cy'Ubwongereza Daily Star ikatubwira ati byose byatwawe na Luke de Jong. Abasore ba Organ Solskjaer rero bakaba bishyuye amahirwe batereye inyoni mu by'ukuri. Sevilla ikaba yabaye clinical ibatsinda ibitego 2-1, igitego cya Suso akangaka kahoze gakinira ikipe ya Liverpool mu myaka yashize ndetse na Luke de Jong. Aba basore bombi aribo batsindira ibitego ikipe ya Sevilla mu gihe Bruno Fernandes ari watsinze igitego cy'ikipe ya Man United ku penalty ko ntibyari bihagije. Ikimakuru Daily Star kandi kikanagaruka kuri Kevin De Bruyne akaba rero yavuze ko atarenganya Raheem Sterling mu by'ukuri, avuga ati uyu n'umupira ati kandi yakoze byinshi cyane, ati kuba yarahushije buriya buryo twari tugifite iminota 8 cyangwa 9 ati se ko nyuma twase dutsindwa igitego cya gatatu, ati ibi ngibi wabigereka ku ikipe ntago wabigereka kuri Raheem Sterling kuba twaravuyemo muri Champions League. Daily Express kayitubwira ati Reds Luke de Jong yabashyize hanze, Bruno Fernandes ndetse na Lindelof bakaba bo bateranye magambo ni nyuma yuko Sevilla imaze kubakutirikamo igitego cya Luke de Jong rero bakaba bateranye magambo. The Mail ikabitubwira ko Manchester iri mu makuba ni nyuma yuko rero umujyi wa Manchester mu by'ukuri amakipe yabo rero avuye ku mugabane w'Uburayi rwose mu gihe kitarenze n'iminsi 3. United ndetse n'ikipe ya City rero zikazivuye mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi ni nyuma yuko United yo ikuwemo n'ikipe ya Sevilla. Ikimakuru Metro cyo kiravuga ngo byasojwe na Luke de Jong. Ikinyamakuru Mirror Sport cyo cyatubwira ati Man United yatawe hanze na Sevilla ibinyujije muri rutahizamu Luke de Jong nyuma yo guhusha uburyo bwinshi cyane. Manchester United rero ikaba yatashye. Mu gihugu cya Espagne ho ikinyamakuru Marca cyatubwira ati ishema rya Espagne, ikipe ya Sevilla rero irigiye gushaka finali yayo ya gatandatu ko yayitwara. Abasore barapeteguye bakaba bitwaye neza cyane ngo nubwo basufiye mu buryo bukomeye cyane ariko bakaba bakuyemo Manchester United. Hanyuma Yassine Bouno bamushimira cyane mu by'ukuri uburyo yitwaye cyane akuramo imipira yabazwe yaganaga mu izamu ba Martial bamuhushije hejuru. Ase ikatubwira ati urutambwe gahekeza ku cya gatandatu. Sevilla ikafite Europa League 5 ikaba rero kuri wa gatanu irareba uburyo yashaka iya gatandatu
itegereje hagati ya Inter de Milan na Shakhtar kumenya uwo bagomba guhura nawe. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatalunya cyo nta kindi kivuga, kikaba kivuga ati urabeho Setien. Hanyuma Barcelona kandi yatangiye gutekereza kuri Neymar. Uyu munsi conseil d'administration ya Barcelona igomba guterana igahita yirukana Quique Setien. Hanyuma Ronald Koeman ndetse na Pochettino akarebo batoza babiri bari kuvugwa bahita bafata iyi kipe ya FC Barcelona. Hanyuma kandi hakarimo n'umutoza w'abakiri batoya cyane ikipe ya Barcelona uri kuvuga Garcia Pimienta. Reka turebe rero umutoza ari buze kuza kuba bashyiraho. Ikinyamakuru Sport kandi kikagaruka kuri Neymar kitubwira ko Neymar Barcelona iri kumushaka. Barcelona irashaka kugerageza gufata Antoine Griezmann ikamutanga mu ikipe ya Paris Saint-Germain ikongeraho $60 z'amayero. Affaire à suivre. Mundo Deportivo ikabitubwira ati Koeman ataregereje. Ronald Koeman rero akari umutoza uri gushakishwa cyane ikipe ya Barcelona. Uyu muhorandi na Barcelona ngo bakaba bari kurangiza tudetaye twanyuma two kuri kontra kugira ngo ayisinye. Hanyuma uyu mutoza akaba yasabye ngo imyaka 2, hanyuma akaba kandi ngakazaza agahita ajya no muri direction y'ikipe ya Barcelona. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kiravuga ati kimwe cya kabiri kirangiza cya Champions League ati kigiye kugaburira uguhangana hagati y'Ubufaransa n'Ubudage. Ati kuri wa kabiri Paris Saint-Germain kirana nayo bishiga, hanyuma kwa gatatu ikipe ya Bayern Munich ikina n'ikipe ya Olympique Lyonnais. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kikatubwira ati ese match ya Saint-Etienne na Lyon ishobora kutaba. Ni nyuma y'uko rero Jordan Amavi w'ikipe ya Olympique Marseille yanduye COVID-19 akaba abasore batatu bandi ba Marseille nabo bamaze kwandura. Kandi shampiyona y'Abafaransa iratangira ku munsi wa gatanu, yagomba gutangizwa na match ya Marseille na Saint-Etienne. Ikinyamakuru kiribaza ngo iyi match iraba cyangwa irasubikwa. Reka dutegereze turebe. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyagarutse kuri Edson Cavani akaba ari hafi gusinya ikipe ya Benfica, kari gusinyemo igihe cy'imyaka 3. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko Max Alain Gradel wakinaga ikipe ya Toulouse akamaze kuyivamo yagiye mu ikipe ya Sivasspor yabaye yakane mu gihugu cya Turkiya ndetse izakina amarushanwa yo ku mugabane Burayi, akaba yamaze kuyisinyamo imyaka 2. Ikinyamakuru kandi kiratubwira ko Valentino Lazaro wakiniraga ikipe ya Inter de Milan ariko yaramutije muri Newcastle akaba yarasubiye muri Inter yahise imutanga muri Borussia Mönchengladbach, akaba yasinyemo ubutizanyo ari nako harimo option yo kuzamugura hagati ya $15 ndetse na 20 z'amayero. Les amis, umunsi mwiza cyane.